drive us to the stage. Jesse Kimberlake, supply to keep a race. Yeah. Love me. Love me in the springtime, I'm not screaming you. Love me in the summer when the sky's so blue. Love me in the autumn when the leaves are turning brown. Love me in the winter when the snow is coming down. Love me when I'm good or even when I'm bad. Love me when I'm happy or even when I'm sad. Love me when I'm missing or when it's so bad. Love me to the end of the world, cause you know I think about your smile every time I'm sad. And all the sad life will be quite bad. And all the freaking days that we've got mad. Best part of life that I feel so sad. You go through my hands, you kicked up on the bed. And all I got was is tears and sad. Say you want me to the bed. Fuck your commands and take me out of the sand. Jesse Kimberlake, it's about to keep a race. She travels through the space. Want me to the place. Jesse Kimberlake, it's about to keep a race. And want me to the place. For the first time. Баярлалаа. баярлалаа. Зүгээр үү тануусаа. Зүгээр одоо өшөө жоохон гоё юм шиг. Нөгөө юм чи ямар чангадаг тийм ээ. Угаасаа монголчууд чи нөгөө баавартай мондгод нь хойшоо хойно гарч ирдэ шүү дээ. Нэлээ ингээд. Нэлээ зангарахтай. Муухай аймгийн асан шиг өндөр ингэ хоогор байна ингээд. Яа бид нар ч одоо гарч ир болоогүй. За ингээд та бүхний өмнө дөнгөж саяхан хэдэн сарын өмнөөс боловсрол цог телевиз, SBN телевиз, NTV телевизийн хамтарсан авьяасны монголчууд хэмээх шоу болж Монгол түмний дотроос олон цагаан залуучууд авьяасны хүмүүс өөр ухаан авьяас чадвараа шавхсан. Нэг сайхан юм болсон. Тэрүүний шилдэг 10 оролцогчийн нэг болох гайхалтай Монголын авьяасны шоуны оролцогч Атбаяр гэж байна. Хадгалт дэстэр өгтөр Атбаяр. Хасамс гэнэ та бүхэндээ өөрийн анхны урмд төлөх инхээхэн дугаараа ярьж байна. Shooting the stars. Zulüm de unuktaydı. Ufler biba. Sarı hali. İngiliz namay. Dövdü şirket.